no sro mante nye mante never mate na no osi obeka aka we organize press conference man no and na de osi osani test message osi on bi first no de live press conference and na osani test message na no so for back no samu suban ba omi asori na okobo nsa okom to correction 50,000 Ghana cedis ayimu Ghana to be man crofo badu ko bi ekwa mo de fa so NDC nya atwumunti na sorry no tese mu nipa kakra bi me ba o enka papa na djuma no wo ye na no wo ye no kan pipi fo ni fi asori mu no na kan NDC fo fele asori no na ko mu fi ayi otabe ho no mo fele ho esom da so go otabe asori ni mu ema NDC fo kan so ye mfa asori nko politics na de hin fa ne preach Bible no be akra bi Genesis to Revelation and one ye kai etu ko so badu ko bi obeka ne kama ma tu ha ne say wo te ha na papa yi di joma matem omo ka joma ma mu ne ndi so mu vrane omo down at the end of the day ho na mugu na mu nkrofo na mu di machi nyina chese uti ana wai spiritual bulldozer friends do buy spiritual president a papa ya preacher no we sha no nam kwa ho ne hu fifire na ni abre nyame adwuma ya ndi se adwuma TNDC for ni man kan bi enye yi wo de bia na meka abronya ba first obedu akra ha and on fire the call your my FM atare nation we no de call NGFM the foreign day the sound atare no wansi any 2 man na bro your car be 4-5 party for now no up ba bia ha man atena ama NDC 40 nchei ye modi na NDC 40 abro nya nchei ehun yanse bebo so the way share your crop for no ya me nuane ka no NDC 40 NDC 40 Ghana for your mama eba we ba fine wo ba enim de obetima ye wo ba mo hwa mo party for no 6 million no ebi 1 pp mu a 6 ni so 1 DC mu hwe 6 na 1 DC o mo ye Ghana for wo hwa mo ne ma betoto yie na atimi akoso na party ni mo ede and then this for nyina da zero and na this Christmas me for become 20 years example ba ya was west be hwe Lydia na pamfo acha ne ma to na da so che me say me started last one of the batop me yan Arabic or mutual bano. No, MPP and NDC politics. What is it? MPP and NDC typo. Yes. Yes. NDC na man to be here this. But Edina be share only NDC ama. But Edina share only here. Eno ha da be ko. Yeah. I say we can tell reconciliation Asante region NDC. Eno nko ampo ye. So who here? And who here discuss after resignation and Akoto resign. Everybody anymore. Me no put medical no. Everybody is wailing. Yeah. And also everybody dem won ko. En ko munyende. Ne dia nya onwanwa. Asante region to abana ejato mu o. Reconciliation in Asante region. What about greater the main one? No, say we come around all the 6 regions. Omo ko baby. So region baby. Okay, fine. Nationwide. E dey na see here. Reconciliation, dey na see in here. On be come more regions. Omo ko national mu na ko sorry. O ha omo ko mosque. Omo ko what is say on trans no munye one press conference no mukasa na region bian fa bi nche botom wo ko local mpo ahwe anu akodi wa ko adam for them ebe ade asem ba it's too early say be ko the china ya ka hunja se na MPP die ne ko kan kola ne guo woni mpani fu eguo MPP fo na nyingi chan this for no ala won sem hiya hu and this chairman woni MPP chairman executive mo nyingi chewe mu na anu ko fa chairman ba ko bai so de ba ko ba gumbe uti uwie uti program no ya sa ko boneti gumbe me catch us say ye mo to aba no mo hwe ne yi a edu executive edu meeting wa hwe nkofo bi ntimi convene meeting no fitamboa u bedu ho na no tie gumbe na wa wo ye u be hu say no ehun o to aba say mo hwe ne yi e say mo hwehwe ne yi nya sa nkofo no so wo nya na ma ne kwa kire bi we advice yanko yanim ye be ko yanim gumbe ri abotie wo ya hu say untantie but ko fie na o tie ne baaka and about say no Amadu so go check us and come out Medina but we will be and check us and come out why me chapa I will say go easy and check us and come out everybody is ugumbe me hwe ni pa no medical show we no start be top and ma hwe ni pa kro no da gumbe ni so no ene matie etimi se so de me ma me na ba me da kra na ma wukura metie former woman organizer no Anita this also but we and check us and come out wisdom woman ya se ni na tani team o twa kotoko twa hazo twa wototo ne ma party ni konanim obi mu de no emfa hwe ma substance be any crocodile to program the nipa to an ma hwe na matase ma tie anajusa anajo program tie den but me hwegum benus enema ewum board ho nsem no makati ko board ne me ne tene se
Matisse mamena salt and light say light and salt me kwhwe na bakwasem no NDC ni nti metimi aka nasem oyede NDC ni onye ka be remember why obi a wa di minister o NDC mu no ya ka be remember good years na ni e ka de wo he na ka de no wo ye no wanya mi NDC why bi an PNDC na wana wo PNDC ba no ni NDC abrabe NDC jeje 19 years na jeje 19 years NDC ka ho je fanika PNDC but resign here yes letter resign here 6 months or throw letter resign here difference no but resign here don't go there or resign here for resign here so 18 months or resign here and say ko fonso NDC mo fa mano short and light ma me no one result ba bia one result NDC no problem ana ma me no problem jeje 19 years jeje 19 years NDC wo mo ana PNDC wo before NDC ni ya jatum do say NDC ni jitum because jeje 19 good years no jeje 19 good years no na NDC wo nya ni nya PNDC NDC wo bo de munye jo say NDC ni me order me the Dabi. Now I say na ko boni one in Ghana. You Joyce obi anu adwuma. Joyce yes. Man can be sure. Anglican metropolitan. Ah, ye ka twa Anglican metropolitan leader. Omo ya no. Enye bi na Anglican ni. Ye. Joyce aye no. Joyce you ko gizama kurate bojam pamfo mfaka. Obi anim no. Papa obi anim no oyi Kenya so bi anim. Blasting ho no. One lead here. Odi anim. Yeah. Enti yentimi you Joyce Sinchenko ka obi asem. Me Joyce asem na mabeka. Mama na wa unity no. Ono a 3 minutes. On 3 minutes. Start to ban we ntina. Enu ntina nka Joyce aye wa serve NDC na MPP na wa ban mu na oni MPP na twabom. Mo ma ye nka. Sa suban we na wo mo so. Mo pa bontin forcing mo ho. Mo nyane yanje mo so yambo nje mo so outside. NDC for mo so ban no. Boys so mo na mo ho mo nhwe omo abontin for mo di matem na mo di sika hwe mo de bia eni ni we di Joyce yourself or board so a pepepe si ya ka tre mo nya atum mo di ya den mo di hwe MPP for eni zo mo nya atum ATS no omo am build yo mo nya MPP for enu tina mo ye party MPP for 30% omo parties as thank you. Wait to repeat the party bio ye bio Ghana ha MPP for 30% ba and the reservation special me wa catch me ungasa no ko serve o board so na ye boni mo see ka say na MPP for na ye mo timi nya MC mo di mo ye program MC for na MPP for na ye mo timi nya bia na eye musuban mo ware a MC MPP for Motu party NDC for again language na monte mo fa MPP for nye eden mo ko election 2016 newspapers they publish NDC advert NDC MPP papers unim ye wo mu ntie nyina daily guide na publish back page full color middle center spread na ayi informer no mo ye from say Herald no mo no mu nya what are you talking about? Muna munya mudie. Munya tumia. Mo makomodi mu fiefo. Akufa do nya tumi no mo beboa no nyina ohwe omo. Onimesi nipa de common na de no. Na nyanka nche mo munteni radio good. Si mama me ka obeka me ka so munyai akwan ne ye na mo ma ye nim bi na me. They me ya beto aba. Okay, say me can say me mama ha mampo ye mo ya. Me see the way we see hospitals. Da bi o see hospital